na mazoea yasu saingi maitai kolea kuigwana maitai kibuthia uyambe yo buthanya na bandu be kibuthia wendo ndukwata mieinesa nundu andu mambia obuthanya okethia na nundu obuthanya muine na nyana ukewa musea zungia mukondu kwenda ai mwito ndu kwenda ai mutabia na ini wa mo mindete bandu no bita bandu mona nguli matwaite ngali mayane na sia all through mona nguli musea mukai andu bendu tasu muka mwe imwani mamba ndo ni mtu ni makwa ndo mazoea azu andu be unena nyuko meza ita wendo nundu methi bikama Athiani uyibika bandu yambe yaona mundu waku uyambe mulinganisha na andu ange wethi yaona aso ange komo meka bala nukitha ndu mesi nesa kwa ukilu kibata muno ni andu matile mazoea mutse mwende muka waku nduka munena nje na nduka musungilange uko mungu wangu kana wona totathi yona totathi ni maenda muno nenzilete makwani maingi mandu maendete mundu nena masia atano akathi amuse akati wa mbeboni akathi akamanda kasandala akakaete mujake thia kaya nyamboka akathini apau kethia izo twita ituka muboye sina tumutebe bathinite kila kibata kila mundu asubie musi wake na mama na kunenge musendaya eko musungila ngou eko leo mugu ya leo ni kwethia wa muzoeye we mwe ati umuntu tuwite ketheli atwize ndwiza ake theli yebange ilo amwe bange we mwe bange la mwezile kula kwiu serious bange lapa ko andu manengane ndaya mazoea tuwekane namo na wiona mitwano yito yeka muyo mazito matwikiana manyanga nyoka ba itanganyeka 1 2 and let darling sweet sieta na wa nisia the lepasa ewe mundu ayeta mukaka no mume oya kanawe seriously kanone wene uya kanone wombe kalasia unewe wombe kana bika andu manena nyonesa onokethia no mutuo wito ndwe masitwa maingi mamo ya muno lakini kwa masitwa no it is true what do you mean andu kithio kitu cha kamba andu mayeta na masitwa tondu Twitter na generation ndo wa influence ya zungu tene andu meta na masitwa makuiyania ukethia no kuiyanganya ukewe mundu ayita mukai o itito ya kana yakwo nganganya nganganya ngakasau na mukala masitwa tasu asumu meta na mai manda yebinde yumewe nime kana sio ngania sio ngania ayibe ngana sio be sio ngani what I think weta na wena kula kweni umete itito ndaya na sio weta na wa mwana ko kumatene mutu witu wa ilio na sindu isu sai masitwa mandaya ngana wethi ndo kwitanga mundu masitwa matechao matebala lakini bindani yetu ino ndo twabingu kiemeta na twamana maundu angi Twitter na masitwa mawendo uketa muka wisitwa sio ya wendo uketa mumi wisitwa sio ya wendo na wewe utamwita baby nono zaingi manambiye amumambiye wita oneka kana wita na baby na wena sana nini kambia zote ya chao baby ukewa baby aketa era mume mete you don't puno peo bandu peo thina no muno omuyo sitwa isio ya ndaya na ya wendo ukethia we sitwa sitwa yu etwa nundu nukunewa ndaya na nundu ni wendekete mwase we muse ungie jita na inyasiana au mengi maiko maitila butu inyasiana na utuwe mwiya na imagine introduction ya Mulemboso utuwe inyasiana utuwe ono wenyasiana kini tuke betichendo ungewa zeyete le mundu yako nere tsaikuki yako wani muya asino sia Mulemboso utile wananga ngoki ndukio keseo andu manengane ndaya na maita na masitwa mandaya la mawena nundu mundu undu wambita asungumasia undu wani address ini determinia undu ni value yes na masipe undu unenya masitwa tonombita kama ndu ibata na kwa ndu ni value kwa masitwa withia ni makuonanya undu
thowa ola unenga mundu waku na ni kindu cha bata mundu komana bata very important. And you mazoea asunu with the person watu ya mundu le you wona na bikana omwele wibo yikoni kanona wa mutwa yake wumba buyuga la umunengo kalayo kamwethiri kileba witwa yeba na mundu suwa mukwaneza wa munena senezogela yuma ndola wa mwekala ndo meka no kwambia utamani kwikata kwikiwa bandu bangi no kwambia utamani undunge na pia ngimayambi ya kuona ko mubuthia no kwitha undungi ukwetie kwe kungi ukwita na masitwa utithia ne bali gathina na kindu kila kibata gwendo bundi ciandu mutu kwe mituo ya mesi ya ka mesi mituo ya ndaiya for example na ti ukombo no sema vinda maingi akamewa musafu mume waku ti ukombo aye nonzie moya munenga ndaiya ethane kiugo mutwaye mbabu ondu wa mutwaya monyi ndaiya au memba yona gwa wendo na kwitwa ono kamwenda switi uta umonya ndawona ko mwekenesa muwiele umuseo oka onetha nutuke iwe na nwambio koma amuka muvyubisele munenge au nizebe gwe na etwa lakini au mengi baile otukiwa kawaida ndo memandele yoni ina pasa ndo tukiwa kuma Monday to Friday ni kutegemea nondo wika na pia ni kutegemea na balawe nuka nondo mesi mwende nuke katene tupeti tumoto athukie wethia ne withdraw iba si beti mwiti tupeti no se yune gwe wa meta ibetiwe miaze wa mona me anu abana maanze YouTube meto tu nika na mo de tijao tuliato nini hapa lakini wa tata si beti pasi ibeti muze athukie wethia muti usudwe nuke katene mondo prefer kuika lone mubila ekale akunza okyo maza maini edani mu interact omunenge ogelo munenge aye akome mutanizie na nundu mutende bida yingi nundu akelele lakini opasa maisha mabikita ba solution ni chanika bayubo nisi kintu kilani wetana mitwano equality contract mutwano tiba forever mutwano covenant yiba na bikaba kuka andu manami na ukoma yibeka lata seriously peka luno mpaka paka seubwe Kangu tabia masino na niendo kutabia kwa kutabia akala mambi tukizi nundu be bandu balikaanzebe na saingi nundu osembe oblame ume akamuilia kuona kundu kwenzebe mundu ume utakuwa wanesa musi nutukia wapate itumi ende mundu ume okuwa wanesa musi enuka tene nundu mundu ume enda kwikala baloko nengwa ndaya nokukuwa nesa ila wiona au miona kangathiata ona ume na nini nyendi mutongo ya kanisa ndi mona ona tongo imambe mabambe makanisa ukethia none mutongo yuzu ndakwenda kwinuka one kwanza prefer meeting etha mwina meeting ya kanisa mwikie wiyo ona sasa ndayeta agenda ite kwatu kyangewe na waza kwati ombola otena haraka weze da baivina ukethia museo umusi ndakuwa wanesa pebandu benanze na nundu ase yangi mayendete fujo aibanga ndekata ndeinuka ko bandu bauti ndo complain ite museo kwande nuka atene ndeka kuwa mutumia waku nesa mwike nesa munenye na ndaiya o kamusi eyange wanake ange wabika 30 time utakaimati yuimba with the mundu na kende mundu onena nake kalo after a few days the uziku kalote onena kwebina muno kwebina na wenando bau amamange moza asiana makayikala nacho ikone nika na uthio na musenda na nachao na siana ungeambiye muka etela nundu zangine utukia wa uyani kwake ukethie bikasa au musaile muka etela abiko akakulunza siana ndaimu kakome nika siana sikanene nao nethe na itia ilial ethe leuba paume sani ondute omanika utena ndaya na akaithio koma yumuse aitiwa ku echao eweka aisisanja TV kana isu tukiangeza kaletio pake saizo kweli kwanza gezona kama sikio mukulia ni aje ninginde kwikalango baadaye kata ambiyo tuke wa zaidi ninge ukamusike pai mundu kumunenya ambiyo dino la kwanza mwana muteza abao bunza nundu za ingi nao
twezi aume be undu tu ile ni umwe aume metuthungi tu mabeke atu tauswa na ningi akale akakethia katemutu ambi obeko obu kwa jirani na ni kawaida ko kwa uni maile kwikata ni mailo sobewa aume mundu meolokwa wanesa kwake enuka tene na wona tate nuka tene peki tumi kinene na wethia pia nukunena nyana chao na muka enziani wetha nuenda mukau mweme enuke tene oke tene mukwenesa munenye nesa munenge ndaiya abika munenge liu uwa liu museo munenge liu ama kwa sababu ndo mara dia ule una nukitoya ai bantu mandakala utatia le una nukwendoya akatia ba utatia le kwake muzani uta provide ya umala andet ningi kemwe let's just say this to be very honest masi tutekuilianila na tutekuikana nai kwandu kwa kweli mata member ana problems ya provide lakini percentage yoni nini muno utona kwithia nota mundu mukwayana au meingi onalama te ukwati museo ni meke ya bidii kwete okindu musi onetha no kinini ela weyona mundu me utata kindu musi mabina mangi mundu me usuwithiano we me wenda wasi olevia anywite munu chokiongo take kihikate na maundu ma muthembosu kana musi ndekuigwa na nandu anundu nde bandu bangi uthi uko bwoko unewa kila chao ukunewa lakini percentage nene ya umeingi onela mate ukwati musio kila kinini mena cho ni my time musi kwa tweka kusembea au mengi majeta na wewe mundu ayazi o mengi majeta na mume wetai mwanzo yange matata imeba na mume ni wetai nundu kuwe tunenga na example itenzio kwa onetha no kainika la kebo kekata kaiwe keobo secondly na mazidi ngwendo kudemystify kindu ke nundu kini kindu chanangite misi mingi na nini kiwita mpaka kanisani na ineze niambia ukibundi se intentionally pe narrative hii andu matinda ama yasi ya mundume niwe provider mundume niwe provider mundume niwe provider na andu maikwoti Biblia ndi musomi wa Biblia mase wa miaka mingi na ninzo wa madhasia Biblia all over the world patipando Biblia ni aide mundume niwe provider ando mailo tete anisa pando wala Biblia weta mundula uta provide ya family yake ni mudhoku kwe mulei ninde wa context ya ndiwa na Biblia ni taita siatu polo ya ikanisa hii ando ala musi mwina ndiwa siya kwenu musi siya kwiwe na muume muikanenge muyosu kanisa muyosu osainundo ni musi wenu na ndiwa isu siyeku musi si provide we si nengwele si sobewe ta kama musiosu masobewe maikabe no sindusio na ma provide we na ndai specific kwa sai mundume kana mundu moka aise mundula uta provide ya musi wake ni mudhoku kwe mulei lakini e context ya ndiwa ndai ya kiveti kwa ke narrative ya kwa sia au many more providers ti ya ugo na kuma tene aka na umene mathukuma in fact actually most of the times akaimo mathukuma zaidi na makaite le umusi ukaleka ona naturally wasisia undu na muithukuma mabinda maingi akaimo masisia minyambo la mekayo sima na ya mina kuwa munambo la mume yathuke wa wambo ya mbe no kuona nezuno lesson lakini katika human life kila mundu ni waile kuwete kindu mesani tia umemeoka undu te mundu muka kwikala mutenge andu thukumana kila sawa ndo newa kila mundu athukume etha mumi ni wendie kibalwana na wikala musi na kwini mayimwa ima ithia nguku okota matumbe tambwithie kwa kuina matumbi kuokota kuna maundu ba musi etha ndo ikibarwani withie nukutethewe woka musi ndekuwa matumbi muyosoba etha ni nyama cia nguku muyosoba nikana mutethianise musi usu withie wina chao ni well provided lakini we mundu muka wapanga uketukemea muimiu nekela kwa saa kwase ndati ya leu mwithina muno mesiela yonthe yukilite mundu muka na mundume mathukuma makwatiania na mamino kwatiania siana isoma musiosio yakwa musiosio yaila na thitha we musio